Ay ma'am, inuksirba ngang jing. So ang kati sa may na short trick pura ko niko. Mo ji dum line na dum second credit ho jaba ratio and the proportion gi ang kaniko. So si line na dum ho jaba ang kanisi GC SSC GD ko gi 2023 da hangra bani. Ay question je ho da jawab ke roi da jawab ke. Ebena short trick sing je no gi ang ho ji ke ham da di sang sang ho na bana ai gi ang ka jing je ho ji ki short trick doina anambal oi putola pora ni ko ye ngaji ko siare if a ratio b kaya ga mana game tam da 5 ratio 8 ga mana b ratio ji c ji kaya ga mana ge 4 ratio 7 ga mana then find the value of a ratio b ratio c ratio ci puto ai ci dum dak sumba hanga di second grade dum noi hoto over ham da ina high grade ci ito over a B, C ni ito lo ay sila. Sila aham bayda A ratio B ji kya tare? Ay tare gati A mapada 5 tambiro, B mapada 8 tambiro. Matang the B ratio C ay kya no? B mapada kya no? 4 tambiro, C mapada 7 tamo. Aday na han na jo high gi beto. Kay do gi bu sigi first row da han gi sigi mapaji hang ba dui ta di thang na do 8 da hapchil lo adegi di mu second row ji e gi ma pa ja hang ba e gi ma pa hang ji kaya thang na le ji 4 ne chumai 4 half po adui ta di si mai ma pa pa ji into to biro si into to biro into roi to biro ya re si into to ro si into to kya tar gi ye ma se 5 4 ja 20 5 4 जा 20, 8 4 जा क्या नो 32, 8 7 जा क्या नो 56 सिले अदर सुंबा पिरंबा अंक जी आइन हाइब्रे सुमाई पिरे कना गुंबा कमन न डिवाइड तोरे याबरे ये मोना है रे आइना येंगे को आई दि कंगे दो डिवाइडेड कनो न तोरो सेदा फोन डिवाइड तो लो इना सिदा फोन डिवाइड तो दी क्या नो क्या लानी सिक्का कर दी क्या लानी 4 5 जा 25 ले रनी सिदा ना फोन का दी क्या तारे का दी क्या नो सिदा का दी क्या नो से का दी 8 अरे सिदा फोन डिवाइड तो दी क्या नो 14 सिगी अन एनो से किन 4 ने डिवाइड तो तारे गति 14 ने बसी जो अदि ता आंसर जी क्या तारे 5 8 ratio 5 ratio 8 ratio 14 तारे सी आंसर सी जी नि अदुदन कनागा चुम्मगे हाइबा मतमदा सी जी चुम्मे सी ने अंगांग जी सी जी चुम्मे को सी जी अन अंक जी second card the queen what pay she short trick ni ratio and the promotion sumbang ka je dum every year the khaga question ji yawi adano issue gumba hanga di jam line sumba short trick si second contra da dak law hoto sina 5 ratio 8 ratio 14 tare adano si ji chume mai the knowledge pangboy di like tormo subscriber tormo comment piramu aduga mathangi angka chu ngai dun leram